Yes, reka nongere mbasuze cyane kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunze bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Twinjiye makuru asoza y'uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 19 z'ukwezi kwa munane muri uyu mwaka wa 2025. Muri aya makuru turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mujyi wa Uvira. Tubwireye ko nyuma yuko abarwanyi b'umutwe wa mama 23 bageze Kiriba ku musozi wa Mitumba bamaze kwa deployinga imbunda zitandukanye kandi ziremereye. Ni bivuze ko hamaze no kugera snipers barwanya umutwe wa mama 23 ndetse n'abakomando b'umutwe wa mama 23 maze kugera kuri uyu musozi wa Mitumba. Turaza kubirebera hamwe. Turaza no kunyarukira mujyi wa Goma ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko habaye umukwabo udasanzwe umukoro wafatiwemo abantu batagira ingano. Turaza kubirambura nabyo. Hanyuma turababwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kivuga ko abarwanyi b'umutwe wa mama 23 bongeye kubagabaho ibitero simusiga. Muri teritwari ya Warikare byifashe gute nyuma yuko n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa mama 23 bongeye gutana mu mitwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo? Ibi turaza nabyo kubibagezaho ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko hamaze gututumba umwuka mubi cyane hagati Generali Evariste Kakure ni guverineri ku ruhande rwa leta ya Kongo wa Kivu y'Amajyaruguru. Uyu rero akaba yashyamiranye n'abadepite bo byifashe gute? Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Hanyuma rero ni munyemerere mbabwire yuko ibijyanye na za mfungwa abarwanyi bo ku ruhande rw'intare za leta ya Kongo, abarwanyi bo ku ruhande rw'abarwanyi b'umutwe w'intare za Sarambwe bakomeje gusaba abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Biravuga yuko ngo bamwe bamaze gupfa, abandi rero ngo bakaba araburiwe irengero. Ibi rero bikaba bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Bafungwa abagera kuri 700 bose barwanya umutwe wa mama 23 bakomeza gushingiraho ngo baburiwe irengero. Reka rero ambabwire ko ibintu tugiye kubigenza agutya. Ni munyemerere mwinjire muterekaho like zihuta cyane. Hanyuma awe ni bari ubwa mbere ugize hano ku Ibendera TV winjire ukora subscribe aho namanuka hasa ukora ku kantu kameze nk'inzogera hita ugakoraho ubundi wemeza notification all kugira ngo makuru ajya kugeraho wa mbere. Hanyuma ubundi bitekerezo byanyu hasa mu byandike byihuse. Mumbwira muti turi kumwe, mumbwira muti turabakurikiye, mumbwira muti duherereye hanaha. Ibintu bidatwaye na megabyte rwose sinzi impamvu biba bigenda bigorana, ariko reka twizere ko mugiye kubikora. Niba wamaze kugera hano yemerera ntugende utanyandikiye hasa uti turi kumwe 5 kuri 5. Reka rero tubigenze gutya mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Iminsi igiye kuba myinshi, imyaka igiye kuba myinshi, tubivuga amakuru tubagezaho hano ku Ibendera TV. Hanyuma ariko hari wavuze ngo iminsi ba myinshi gahimwa n'umwe gusa. Ikibazo cy'imfungwa z'abarwanyi b'umutwe wa mama 23 bakomeje kugenda abagaragaza ndetse banasaba leta ya Kongo ko babafungura. Ubu amaherezo ibyacyo biraza gusobanuka. Abarwanyi cyangwa se leta yo ku ruhande
rwa leta ya Kongo hari amakuru yamaze gutangazwa avuga yuko iki kibazo cy'izi mfungwa yaba abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomeje kugenda bashyira ku meza y'ibiganiro. Leta ya Katari nayo yaje gushinga mu kirenge cy'abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse nayo ngo yemeza ko aba bafungwa bagera kuri 700 bagomba gufungurwa. Andi makuru ku rundi ruhande ariko akavuga yuko ngo abo ku ruhande rwa leta ya Kongo batangiye kuvuga bisobanura kuri iki kibazo ko ngo aba bafungwa bagera kuri 700 abarwanyi b'umutwe wa M23 barimo gusaba ngo bamwe bapfuye abandi bakaburirwa irengero. Niba biri burangire bagiye kwerekana imva bashyinguwemo, niba biri burangire hari ibisobanuro bisabwe ku buryo baburiwe irengero, numbaze. Ariko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bo kuri ingingo barimo gutangaza yuko ngo abamwe baburiwe irengero abandi bagapfa. Hanyuma areka dukomeze n'aya makuru twerekeze mu mujyi wa Uvira nyuma yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 basesekaye muri Kiriba ku musozi wa Amitumba. Bo imbunda n'ubundi z'abarwanyi b'umutwe wa M23 zamaze kuhagera ku bwinshi. Aba Special Forces bo mutwe w'abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kuhoherezwa. Hanyuma abasnipers bo mutwe wa M23 nabo bamaze kuhoherezwa. Hanyuma n'abakomando benshi cyane abo ku ruhande rw'umutwe wa M23 bamaze koherezwa kuri uyu musozi. No musozi bivugwa ko uri mu birometero 25 uvuye mu mujyi wa Uvira indani. Akaba kandi ari n'umusozi uherereye mu birometero bigera kuri 15-17 uvuye Bujumbura mu Burundi. Barwanya umutwe wa M23 bakigera hanga bakaba batangaje ko uzaramuka basembuye kuri uyu musozi ngo ibizamubaho azabibarirwa mu mateka. Ikindi kandi abarwanyi b'umutwe wa M23 bongeye gutanga gasopo ku barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ku bitero bakomeje kugenda babagabaho, ari nabyo bigenda bituma abigarurira ibice ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ariko kaye nayo ikaba yongeye kuzamura inabaza hejuru ivuga ko ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomeje kubagabaho ibitero biremereye. Ibi turaza kubigarukaho mu kanya, ahubwo ni munyemerere tunyarukire mujyi wa Goma ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bongeye gukora umukwabo uremereye muri uyu mujyi wa Goma. Uyu mukwabo ukaba ufatiwemo abantu batari bakeya. Numukwabo abarwanyi b'umutwe wa M23 mu gitondo cyo kuri uyu munsi, ni kuri uyu wa kabiri tariki 19 Kanama muri uyu mwaka bongeye gukora. Ni mu gace ka Keshero muri komine ya Goma, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Akaba ari umukwa wafatiwemo abantu benshi biganjemo urubyiruko. Uyu n'umukwabo wabaye kuri uyu wa kabiri ukozwe n'ingabo z'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mu mujyi wa Goma. Ni muri uku kwezi nyuma y'uwa akorewe mu gace ka Amabanga y'Amajyepfo, ni muri komine ya Karisimbi kuwa gatatu tariki 6 Kanama muri uyu mwaka w'2025. Nyuma y'ihungabana y'umutekano yari rimaze iminsi yiyongera ndetse igenda rizamuka muri ibi bice, byaje kuba ngombwa rero ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bakora umukwabo, dore ko ngo hari hakomeje kugenda hiyongera ibikorwa birimo n'ubusa
ubusahuzi bwitwaje intwaro nkuko amakuru aturuka ngaha bitangaza ngo guhera saa 7 z'igicuku abarwanyi b'umutwe wa 23 bari bagose agace ka Keshero kose basaba abaturage bose urubyiruko abakuze ndetse n'abasheshe akanguhe gusohoka mu ngo zabo kugira ngo basuzume imyirondoro yabo mu gikorwa cyabereye mu kigo cy'itorero ry'Abadivantisiti. Nyuma y'irigenzura rero hafashwe abantu benshi batagira ingano nubwo kugeza ubu umubare nyawo bafashwe utaratangazwa n'ubuyobozi bw'iri huriro rya Alliance Fleuve Congo 23. Aba bantu bafashwe bakekwaho kuba bafitanye isano na FARDC hamwe n'abandi barwanyi ba Wazalendo, ariko kandi ngo bakaba abashobora no kuba bagize umutwe w'amabandi amwe yitwaje intwaro bakwirakwiza iterabwoba muri uyu mujyi wa Goma ndetse bagakora ibikorwa by'ubujura cyane cyane mu gace ka Keshero. Andi makuru kandi yerekana ko iri fungwa yashyizwe mu bikorwa nyuma y'amasasu yumvikanye ku mugoroba wo kuwa mbere tariki 18 Kanama muri uyu mwaka w'2025 mu Oraka agace k'uyu mujyi wa Goma, ni kuvuga ku munsi w'ejo. Kugeza ubu rero abarwanyi b'umutwe wa 23 bakaba bavuga ko n'ubundi bikorwa by'umukwabo ahangaha bikomeza, ndetse kandi bakaba bavuga ko ibikorwa byongeye gukomereza ano muri Nyiragongo. Hanyuma reka dukomeze n'aya makuru tubabwire ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC baravuga ko abarwanyi b'umutwe wa 23 bongeye kubagabaho uruhuri rw'ibitero n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gishinja abarwanyi b'umutwe wa 23 kugaba uruhuri rw'ibitero ku birindiro by'ingabo za FARDC biri mu ntara za Kivu z'Amajyaruguru mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa FARDC yitwa General Major Sylvain Kenge kuri wa kabiri yatangaje ko kwa 11 Kanama muri uyu mwaka abarwanyi b'umutwe wa 23 barashe birindiro by'ingabo za leta zirwanira mu mazi bya Musenda biherereye hejuru y'ikiyaga cya Edward muri teritwari ya Rubero ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ekenge yavuze ko hagati y'itariki kandi ya 12 ni ya 18 Kanama muri uyu mwaka abarwanyi b'umutwe wa 23 barashe ibirindiro byinshi by'ingabo za leta muri Kivu y'Amajyepfo birimo ibya Muramba biherereye muri teritwari ya Warungu, ibya Rwindi na Amuhuzi byo muri groupement ya Kigogo no muri teritwari ya Mwenga, ibya Agahuruza Chimburungu biherereye muri Warungu ndetse n'ibyanzibira Kankinda na Nyamarege ni muri Warungu. FARDC kandi ivuga ko ibi bitero binyuranije n'amasezerano ya Washington ndetse n'amahame yibanzaganisha ku guhagarika intambara yasinyiwe Doha muri Qatar mu kwezi gushize. FARDC yavuze kandi ko itanzeho umugabo Amerika na Qatar ko usibye kuba biriya bitero bigamije kudobya inzira y'ibiganiro ngo bikomeje no bangamira inzira y'amahoro, akaba ngo hari n'abantu bishwe abandi bavanwa mu byabo. Sylvain Kenge umuvugizi wa FARDC yunzemo agira ati ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigomba gufata ingamba zikwiye mu rwego rwo gusubiza kuri ubwo bushotoranye bwose
bwose bushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage b'abasivile abanyamahoro. FARDC iravuga ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze iminsi bayitera mu gihe amakuru avuga ko ku cyumweru gishize yagabye ibitero bikomeye ku mutwe wa M23 yikoresheje za drone. Ni ibitero byagabwe mu duce twa Nzibira na Murambo muri teritwari ya Warungo. Gusa ariko ku bijyanye n'ibi bitero abarwanyi ba FARDC bagiye bihakana ibi bitero bavuga ko ngo ari Wazalendo bagabye ibi bitero, ariko kibaza ngo ese Wazalendo bo bazabazwa nde? FARDC rero ikaba yatakambiye cyangwa se yatanze umugabo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari ibindi ubundi. Reka tunyarukire warikare tubabwire ko nubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 na leta n'abarwanyi ba FARDC bongeye gukozanyaho. Ni imirwano bivuga yuko nubundi Alliance Fleuve Congo M23 bongeye kurasanira hitwa Kariki, ni mu mudugudu w'ingenzi wo muri groupement ya Warowa Yungu, ni muri teritwari ya Warikare. Kugeza ubu ngubu hagati y'abarwanyi bombi ubu bikaba bivuga yuko ngo agahenge kongeye kugaruka, nubwo ariko ngo ari imirwano nayo yongeye guteza ikibazo gikomeye hagati y'abarwanyi bombi. N'urusaku rero ngo rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwumvikanye muri aka gace. Amakuru akaba avuga yuko ngo inzego z'umutekano zavuze yuko ngo ari imirwano yari ikomeye ku mpande zombi, ndetse ngo iyi mirwano ikaba yatumye abaturage batari bakeya kugeza ubu ngubu ngo bamaze guhunga bakava mu byabo. Ni ibintu bikomeye cyane rero kandi bikomeje kugenda bifata intera yo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma Generali Evariste Kakule Somo ibyo n'abadepite bo mu rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ntago ngo byoroshye. Amaherezo ubanza haraza guca uwambaye muri aka gace, dore ko ngo ibintu bikomeje kugenda bifata urwego rwo hejuru. Reka mu kanya gatoya twinjirane muri iyi nkuru y'uyu mujenerali. Yes, reka twinjirane rero muri iyi nkuru y'uyu mujenerali. Biravuga yuko umwuka wabaye mubi uri gututumba hagati ya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru washyizweho n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo, Generali Evariste Kakule Somo n'abadepite bo mu rwego rw'intara. Umwuka mubi rero watutumbye hagati y'uyu muguverineri ndetse n'abadepite bo ku rwego rw'intara ngo barapfa umushahara. Ese ni mushahara nyabaki yaba barimo gupfa? Abadepite tariki 15 Kanama muri uyu mwaka w'2025 banditse ibaruwa simusiga bagaragaza ko abakozi bo muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze amezi 3 badahembwa, bagashinja guverineri Kakule kubigiramo uruhare. Nyemerere ibi bintu tubyumvane neza. Makuru ya kare nabwiye ko Generali Kakule yagiriye uruzinduko mu bice byo muri iyi ntara, hanyuma rero akaba yazindukiye Rubero mu bibazo bitandukanye. Kimwe rero mu bibazo bivuga ko ngo byamujyanye shishitabona harimo n'ikingiki abadepite bamaze kuzamura. Guverineri Kakule ufite ibiro by'agateganyo mu mujyi wa Beni ku munsi w'ejo, kuvuga ku itariki ya 18 Kanama muri uyu mwaka,
yisobanura kuri iki kibazo yasobanuye ko kuva yajya mu nshingano muri Mutarama abakozi bo muri Kivu y'Amajyaruguru bahawe imishahara amezi 4 yikurikiranya kuva muri Mutarama. Ubyumve neza, ubu ngubu turi mu kwezi kwa 8 bahawe imishahara y'amezi 4 yikurikiranya, nyuma ngo hafatwa icyemezo cyo kubanza kubakorera ubugenzuzi mbere yo kubahemba andi mezi. Ubugenzuzi bufata igihe kingana iki? N'ubugenzuzi bugendanye n'iki butwara? Kugeza ubu ubwo biravugwa ko hashize amezi 4. Guverineri rero yagize ati twashoboye guhemba abakozi ba guverinoma cyangwa se abakozi b'intara inshuro 4, no kuvuga amezi 4. Twavuze ko tudakwiye kubahemba ubwa 5 tutarakora ubugenzuzi bw'abakozi. Ubu rero ubwo bugenzuzi bwarangiye mu ntangiriro z'iki cyumweru amafaranga azabageraho. Guverineri Kakure yagaragaje ko abadepite bafite inshingano zikomeye, bityo ko bakwiye kwigengesera kugira ngo hatagira ubayobya. Rimwe na rimwe ngewe ndashaka kugira ngo tuzajye tunafatana umwanya dusesengure dusobanukirwe ibi. Aba akozi bahembwe amezi 4 kugeza ubu ngubu hashize andi mezi 4. Uwiregura aravuga yuko ayo mezi 4 ahwanye n'ubugenzuzi. Ubugenzuzi bukorwa mu gihe cy'amezi 4 ni ubugenzuzi nyabaki mu by'ukuri. Muri icyo gihe cy'amezi 4 se aba bakozi ko barimo kujya ku kazi, utekereza neza niba ariko bikwiriye kuba bigenda, usibye ko harimo nyine n'ubadatekereza muri ubu buryo. Ubwo utekereza neza atekereza ko aba bakozi baba babayeho gute? Namwe muze kuduha ibitekerezo amutubwire hasi aho ngaho. Rimwe na rimwe hari n'ibyo umuntu abatekereza akibaza niba bikorwa n'abantu. Aha, reka rero tunashyirire akadomo k'aya makuru kuri iyi nkuru. Hanyuma mbashimira cyane mwe mubana natwe, abantu mubana natwe rwose muri iyi minsi. Ndashaka gufata umwanya nkabashimira mu bihe bikomeye, bana natwe mu bihe byoroheje cyangwa se mu bihe byiza, nabwo mukabana natwe. Ndabashimira. Hari abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mutwandikira mutubwira ko muri kumwe natwe, abaherereye Norvege, abaherereye mu Bubiligi, abaherereye muri Canada, bari mu Bufaransa muri intare zidasanzwe, abaherereye mu gihugu cya Kenya, abaherereye muri Uganda, abaherereye mu Burundi, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari muri Zambia, abari muri Zimbabwe, abari Somalia, abari Sudani. Ubwo nibagiwe iki gihugu kindi namwe mujya mutwereka. Yes, abari muri Tanzania, ngira ngo abo nibo bajya batwereka ko bari kumwe natwe. Namwe turabashimira. Abaherereye mu karere ka Kayonza, abaherereye mu karere ka Gicumbi, abaherereye mu karere ka Rubavu, abaherereye mu karere ka Musanze, abaherereye muri Karongi, abaherereye mu mujyi wa Kigali, namwe turabashimira. Hanyuma rero ni munyemerere tugane ku musozo. Hanyuma mwese icyo mfite cyo kubasabira no kubifuriza no kubasabira ko Imana yabarinda ikabaha amahoro n'amahirwe. Hanyuma ubundi ku munsi w'ejo tuzongere dusubire mu makuru azabagezweho kuri uwo munsi. Mwese rero umugoroba mwiza. Bye, ciao ciao.